Maf ko mau tamai ta ngata a Fiona mau fia beke mau ke talanoa ki ho a fio talanoa ki he mo oni talanoa ki ho mau ki I fonua agi fonua na e tau tapa atu ki langina ai ulak fa o atu ai fonua pe mo e kakai ke tauhi mai pe maluki mai pe me langina e famo ne tano ai fola a ho malanga I he mo nga ke mau fu akumi ke pure anga o a Fiona mo no ma oni ka ke toki whakakakato mai mo whakalahi mai ai ngahi uni mea ko uhi ko ki mau tolu o whakatatau ke mau fie mau o e taimi pia mo no feitu aho koe ni ramai ko tamai o eiki e mana ke tala noa e ngā I siupe ke toko ni ki he tonga I hala whanonga mau lotu pe hu whekina si kau whanongo ai hau o tonga ba mo whare o haa mo heo fo ai re tio mate maa tonga pe he tamai ki he si kau front line ni mo ki nau tolo si kau mahaki mau lotu pe hu whekina e mau tau tapa ki langi si kai ngā tonga ku nau whihia mo whai ngā tā ia he COVID taha I wā. O ki nau tolu o ku nau si whai hona ngahi whai to. He tū hao si a ke wana ngalo, pe rifu si a ki nau tolu, pe ri e kina. Kai kau he maulotu o ku whai. Whai tāpu e kina nge hala whanonga. O e ngā ue o e aha koeni. Ama maulotu ia pe mo e hu ki ke taki pe. Ma kore kotoa ngai mea ni wafa alo si su kalais ka ko mau whamo ui. Amen. Tūpe ki tā whakatapu ke tolu taha I o tua koe tamai, o tua koe alo, o tua koe lau maari e maa oni. Whakatapu he ni ki he hau toka e whanua ki tupo ono. Tapu pe mo e tahine kuina nas pautu aho. Talma Pirinisi, tupo toa uluka alala. Mono whare tupo moha mo heofo.
whakatapu heni ki he ki tala whekaula o e tonga ki Australia taine princesi la tu fui pega tu whakatapu heni ki he princess pure o e whonoa princesi i la Pilorevu, salo de mafire o Pilorevu. Whakatapu heni ki anō pere Twitter. Mo ha ho iko to e whonoa, tapu ki e hamala o tutonga wenga he whare a matapure. Whakatapu ki e pare mia e whonoa, ho ik minister e kalau ni. Whakatapu ki ha whaolunga tonga, kau maasi kau whapaya e nelotu maa on. Whakatapu ki ongo whae whare a whewhine, whae a tangata. Kau talawu whine mui kau maasi e tau whanau. Whakatapu heni ki sola pia mo e bulang kotoa pe kau whakamalu atu he e tala malu o e whonua ai tala o e tua motonga ko tofi ke malu ai ai tonga kotoa i he o tua pia mo tau tonga pia ai tala hei a te au whai ki tua mama tala hei mo ka apui ai mo tua se wani te o tua pia mo e tangata whakahokot e tau polo kalama tau tapakilangi oi aoni Whamalo hen, ki he o tua he tau hiko whamiri, ki he ko whamiri. Whamalo ki he o tua he tau hau o tonga, pia pono kakai. Whamalo ki he o tua ko e hiko e reti o ma te mātonga. Ono whakawhainga maarie, ilo tonga o kei whai e ngā ue a whakateki ni kāre ki e FAM a waluhiwa poine ni ma. Tau ngā ue aki pere reti o ma te mātonga. Ai whamalo ko e uhi ko e whaka lao ai reti o ko e uhi ko e tau ngā i polo kalama. Ko e polo kalama hono ua e nei tau tapa ki langina e polo kalama e taha e ui ko o si ke whai e whakamonu i e tau fo ou. Pea ko hono ua i polo kalama eni ke whakahoko atu ai e tau tapa ki langi o e tu si te koe ni. Pea ko lau koloa ai, ko lau tāpua ke whakawhainga maari e o tua. Ai mo tua se wani ti ko e uhi ko hangahi mea ke tau tala noa ki ai. Whamalo heni ki he kaut frontline ni, he whaitoa ki ngahi whatongia, whai tuu mō whakoutua pia mei ai. Whamalo heni ki he kaut whanogo, ki ngahi mea kotoa pe, ko whamalo ki ngahi komiti kotoa pe, LA, Frisco, Okalani, Soreki, ko Sakalameno, ko whego ane, whai tuu ane, ai koe laa, Orikoni, ko whei tuka tuko e ko Seattle, ko whei koa whei tuko ni uiai ko e ni a hai ko e ni a muri, muri piukala. O whātu ka teki mou tolu ko toa pe, ngahi ko miti ko toa pe, nusila, sene lahi, sene whakaofu ofu. Panda Beki, Meripoane, Ken Pela, pehe kia tau tolu he ni. Wai ngahi tapa ko toa pe, nusila, weringa toni mo kalani, kai pehe ki tonga eiki, pia hahake mo hifu, nuku alofa euan, wawau ha apai. Whamalo ke kai ngatu ko toa pehe e tau kau whakata. Koe mea mahu inga au pito, ko tau tonga. Koe family tu, koe family o tuaka ko tau tonga. O tau whetau laki a he hala whanonga. Koe ki birthday hen, roto ke ulawe ke koe ki koe tau ono noa. Ka Lucia vai ufia ki te au. Lucia vai ufia ki te au. Ta hene komiti o e family tu sene whaka ofa. O loto sene whaka ofa. Ka whewhine whai mā te akien. Ka hene whewhine tui o kungahi aloha. Aloha whaka ofa koe tu whaka ofa mo nau ngahi te unga. Koe tahine tui ene o loto sene eni. Hoko no tau. Honongo fulu he ahoni. Ko Lucia vai ufia ki te au. Hoa e tau hi. Ko kitsoni ki te au. Ko e tau ke teni pia mei pea. Tahine taha whakatoko wa. Ko lau koloa me mo lau tāpuaki. Lucia i he ngahi tau ki moe ofa. Whaarere atu. Pe he ngahi tui ku ke whaka inasia iau pia mhok hoa. Ko whamalola hi atu ai. Ko e hokosia o tau ono noa. O kai ko mea si e tau hi ai o tua ku whai ma au pia mo ui he ala whanonga. Nā tau tūpuhake he tau ke iki, nā tau whakaukau ke tau hoko e talawo. Pe taim nā tau ke talawo ai, tau hoko whi hoko koe kau tangata mo e kau whewhine. Pe tau ako tangata mo whewhine, tau whaamu ke tau whanau, aho ni ko tau moko puna.
Ko ke tau tu bea wākai ho hala whanonga, e aho ni hoko tau ono noa. Sio ki he ola ho mo ngā ue, e he whamiri bea mo e siasi, kau maa e whanua. Sio ke fua ho mo manawa, ki whanau bea mo e whangamakapuna. Lucia vai ufia ki te au, ke whaita apu e kina koe e o tua. Hi fuaki e ne keresi, tāpu aki wha o whare, i ho moloto whare, koe uhi, koe ngāwe o ku kei hanga pia mei mua. He koe lava e ngāwe lahi e taha. O ku toi toi mai ngāhi ngāwe lahi. O ku toi lahi ange o hanga pia mei he kaha u. Mau whawhetai be, whawhetai lahi be, koe kāke kina he o tua e hala whanonga tau whilo aki ai. I he social media pia o tau whekau aki ai he ngāwe, ai teke, ai o tua pia motonga. Ko tau tofi ai hono teke ai tau fe mau ke toi foke tonga ke o tua hono teke ai fe mau ke tau toi foki pe o tukupa tau toi foki pe o fuakawa ke o tua ai na e fai e ulaki fa o ke tai mari e fonua wa ke ahoni o tau ke lau kawai tau ke lau tapu aki ai lau koloa ai he hala fononga pea go fie ai he hoa koe ni ke o atua e karamonu pea mea te au pea mo mere kai uma e family tu ko toa pe me he ngalu o pe ki a te koe hoko sia o ta uono noa me pehe ki he hoaga ki son ki te au ai tauhi mo fai ki a te koe pea koe maulo tu uia ke ai o tua ai mea ko toa pe pea ne whakaola he ngau e mo fai o whata tau ke whiema u homolo to e makamaire koe ni moham toe ngahi makamaire o kuhanga pia mei he kaha u o whalahi atu e mau pōpuaki tala monu uia. Ahoni kai tau fuloroa ko whaambeke u tala noa pehe ki mea e ua. Uluaki ko e tala noa ki he paloparema koe ni o ku wheawea ke ngalu ea ai mea na moe whana na e hoko i a wha pia mo niu tō ua. Vai ongo ki kolo koe ni mo paloparema hoko ongo kolo koe ni e ula tala ai pa ko hono ware wa te tala noa ki he interview na e fai e se tita pe mo se as mo tangata ik pare mia sa so vareni pa ko tala noa ko ya ko fa am te foki ki ai o faka osi ki ai ku tala noa anga e ku sio mo ko analyze ai tala noa pe mo e polo kalama ko ni interview a se tita pe mo e ik pare mia Chelsea Sovareni pego huakava meiriku ko feta noa ke palpare mau afa be mo niu toa ko fa malo lahi ke fa e go ni ai fa e o tokota na lavea i he fakatuta maki na e hoko i he vaha o niu toa e ke tupo niu toa e mo tupo afa pe ko fa malo lahi ke fa e go ni uaki o ku whakafotunga he talanoa ai whae koe ni ai mama whakakaristiane. Ko hono wa o ku whakafotunga ai mahu inga ia ai whae koe ni neongo e lavea a enetama. Neongo e lavea a enetama. Ai mama whakaotua. Tauhi hono wa i he ne nofo koe tonga ia mo e tauhi wa ai ka inga. Pia maha whakafotunga mai ai ai mama whakaotua ko whamalo lahi atu koe uhihe koe palo parema koe ni o ku tau tonu ia ki a te au koe mea koko uloto ai ki utala noa ai koe ngahi hingoa koe na ai hake ai kaluseti hola ni koe whakamoko puna ia o e mehikitanga o e ku whae ange koe tāna utok tuku hake e ku manatu ofa ke he kukui a whaingaa teki teki kenke. Ko whaingaa ko ia, ko hono tuo whewhine si isi ko maata. Na e mari mo sini holani. Ko whangamoko puna eni o sini holani pia mo maata. Aia ko e mehikitanga ia e ku whae. Ko no whangamoko puna eni na e rere ko e ki a wha o whai e whana mo e ngahi komeni i he Facebooka. Koe kai ngā whā. O kuiai e mokopuna pe koe tama, koe whoha e mehikitanga o e tamaiki koe ni.
fes kasine tamai ki koe niko lua lala ko ia o whainga a koe i nuusila whainga a ia kiwi ko lua lala koe hingo aia e mokopuna koe tupu mai a pea mea tu i tufu mei e ueki koe kai ngā whā koe kai ngai a tu i tufu koe kau e ueki koe familia e maukui fa e koe a whainga a teki teki mo maa ata fefine koe ko ana na e mari mo pita kenke pita palangi mei pea koe fefine ia mei niu tō ua e ueki ko hono kai ngā wha koe mea ko wha amai ke tala noa he ku mahu inga ia i he vitio ai wha e koe ni i he ne mahu inga ia ho tau tonga mo e nofo a kāinga mo e ne mahu inga ia he mama whaka o tua na urere mai hoku family mei niu tō ua pe ko hoku family ia wha mo e whakapo uri mo e ngahi tohi kai ke sai he neti kai ke uhinga e ku family aku mo hoku whanga koe whanau koe ni i mei niu tō ua ko tau te ina kui mau second cousin tau te ina kui koe kui tangata koe tu fefine ona e nau kui fefine ai koe me hiki tanga e whae ai no kui ai whanau koe na e rere mai ki a wha ka koe family e mau kui ua e mau kui koe lua lala koe taha e tupu anga o haua e mau kui ua fefine mari pita kenke a ana wai moana ko ia o fetu take ai mo ka ko motua ko me go ko mahu inga ia o ko me mahu inga ia o e family toto ko mahu inga ai mo oni mo me a ku totonu mo e rerei ko e merino me mo fe of ofani ko e nofo ia akainga ko me go ko famalo la ia ke fa e ko ni o kai ke upo ta bene usio ke situation ne palo parema ko e kamata ko e hau ai ka ure ka niu toua re ka ko kalaha ko e kaunga tangata ia mo kaluseti ko ilo ko hinga na involve kaluseti ko e alu ko e whakamatala e fefinde ha wa kalaha mo e kaumanuka ko fine mo tua kon ko mau tanoa ko kutu va no family na toka mo manuka e mau ku iua fefinde na wo mai o kape uluaki ia fano ko mai kalaha uaki pe na kai pe o ku hala pe ho mo ma kape he fare koloa ia fa kai pe ke ha o totonu a mo tolu ke mo ma kape e fare koloa fa tuku beni utoa mo family ke ta fa ki koe mo a fa ke ta fa koe ka tau tala noa i e mo oni o kui kai pe aha o totonu ia a au he tau nofo koe tonga uluaki e nofo a kai ngā ua koe nofo a karistiane ke te ai ha a te totonu ke te alo tu hawhei tu pe a te kape noa ia uluaki kui ai e o ku te ri ai ta e toka i ua te ria e siolalo ko te whai ngahi ulunganga ko ia ko ngahi mea e o ku whakalau mai he te whai mea ko ia aini nai pehe na mō mā kape tokua ko e whakahia tu ko e whakahia ai e ulunganga ta e tāu uluaki ua o ku i kai peke iai hato tonu ia ai kautama soka ke nau tai ai kau kape hala kape hala e tai he gui kai tokone tai ki he merino kai ke tokone tai ki he merino whakatou hala loua ko e tai ko mea e tai o ku whai ko e ha ko e whaka ai ke to e tafu e afi talo e tupu mai o ki kolo koe ni. O ki kolo koe. Hala kape, hala e tai.
Koe kape mo e tā ina e whakatupunga e kamataanga e paloparema. Koe paloparema ko toa pe o kuiai hono kamataanga. Pea kou talatu, katau ka whakamau halai, te tau kau ki he tawhaaki, ka e tonu e tawhaaki. Hala pe kape, koe first mover koe kape. Ua koe tā i toi hala pe mo ia. Na e tonu ke mahino ke he kau soka o ku kona e kau tangata koe. Kona e kau tangata koe. Pea na e ospuke. Ospuke. Na e tonu ke ngatai. Ka koeni. Mo ilo mea koe puke. Hake. Whakarerei, pia toku whakamowete. Whakarerei, pia toku whakamowete. Koe tahaya e palopare ma ko manat mo be. E whaatala noa koe mo Paula Laione koe ni he lalo mango koe apo Paula Laione mea koe ni hate. Funga atere hanga haki atere. Tanoa koe Paula Laione he takai, he Paula Laione. Ka pore fuhu hataha ki a koe. Pea kai ke mo whakarerei he ose pore fuhu. Whemau ke a pe ai tapa kotoa pe hosi noo. Koe uhi he te kai ke ose fui whakatupu ke mo fui pore fuhu. Ka whai ha pore fuhu, pea koe mea ku whai ke whakarerei, tau o ke kore whakamore pea toki mātuku. Koe mea koe ke pore tau whehanga i pa ospa puke peo tuku ange, o ku kei te pe ai fui pore fuhuia. Pea ko haipe e whai wawe, ko ia e mo ui. Mea whika ulua ki, kai ke tau hanga ta whakatonu hia ie. Kape. Kai ke tau whakatonu hia ie ta. Mea koe nai tonu ke whai, ko ofalahi ke he hoa toko tahana vitio. E nea o whakamowete i pia si take ka inga koe. Mea koe nai hoko koe. Tonu ke puke mai nau tolo fotu. Talang eke koe hae palopare ma. Whekau ke nau wala whilo aki uma. Kore whakamore. Kono tukuange nau tolu. Ke ilavea e loto. Koe mea e hoko koe oe. Toi taki mai kau tamba koe. Talange kau tau koe si. Nai mei sai bega koe nau oho toko lahi. Toi tānaki rewa nau tolu ke toko lahi ange. Ke nau hao toi foi oho. Koe hao foi. Pa koe mea rewa e hoko e. Alue a whige lahi ange. A whamu niu to ua. Mātu ai kolo. Koe nofo pe a kāinga. Koe nofo pe a whamiri. Toi a palopare ma pehe. Puke mai ta maiki. Whakarerei. Kore whakamore. Os koia os. Whewhanonga aki. Tau a tāina. Koe mea gui koe kumasi i toi vela hono iku. Koe whangi kolo iki kai toi nofo. Tai whe ofo ofani pehe. Paku whai ngofua au pito. E kurea, he kou tau ataina ke urea ke hongo kāinga koe. Hala. Toi hala koe tukuange kai ke whaiman. Koe toi hala ene taha kaluseti. Koe hae uhika na ke toi rere mai ai koe o kau he mea koe. Koe toi fui hala i e taha. Oku i kai, koe me aia, ko urea koe ni ko te hina pea kaluset si koe ni. Whae tangata, ene te kaluset la. O kai koe me aia ke te toi hau o tafu e a whi. Ilo e tangata koe o ku iaho no loto, tangata koe o ku tau o whe mate tau mātua e lotu. Taki māka la, mo maiki a wha, ui e ta maiki. Whakarerei, mea e whai. Te hao taki mai whakarerei. Mea ia ku ilo ai ko tau kei nofo o tau tonga koe nofo a kāinga. Mea ku ilo ai koe karistiane ki tau toho. Mo ilo malanga sisu he vahe nima. Mo nu ia ku whakarerei. Lau ai ki nau tolu koe
whanau ai o tua. Ka kai whakarere. Lau ai ki nau tolu koe whanau ai o tua. Alu. Toi hau mo mea whana. Soko mea koe hoko. Ka mata e tafu e afi koe. Tolo ki mai fui wa awhewhie koe. Tolo mai wa awhewhie. Lahi an koe ngahi wa awhewhie koe. Puho a nge fu afi. Situation ni koe ko sio kia kwa uke taini. Os mahi no bea whae ngā aue ai. Whae ngā aue ai. Kau polisi. Ko tui ko mea nea koko atu ko mea ofisa kolo. Ongo ofisa kolo pe koe ongo whai whekau e sia silalahi o e siriana. Ai halot whakatahataha e tau tupu. O ka nai se ongo ofisa kolo halot whakatahataha e tau tupu. Mea e ton ge tau whai. Mosio ke meri no hoko ki he koristo ngā mo e koristo tupou. Koe lahe na whaafeohi. Lahe na whaafeohi. Koe polis kolo. Tā koe polis kolo ton ke taki mai. Ofisi e te ringa. O ku te mate he o whake he ngahi fofonga. O ku o hake hingoa. Hange koe ni. Ingoa koe maire ho lani. Maire o whalahi atu ke fofonga e. Ai i tō whewhine koe ni. Ka koe maire ko kuiki ai. Ka ue he kau maalunga taha. I he seas mā mo ngā ue ria hona. Koe maire koe ia. Mea beku ilo ai koe lotu. Moe ngā ue. Moe hangarerei. Ui kia ki maire si koe ku tohi koe ne Facebook. Koe kaluseti koe ni. Koe ne tangata eiki nā koe koristonga. Tangata ngā ue. Tangata rerei au pito. Tangata kaue tangata ngā ue lahi. Whangapulu lahi taha ni tō ua. E angkolo koe ni. Mo ho hake o hoko ate mea hingoa na o ku ui mo tolu ki ai. Ka o te mo toi whakamanatu mai mea na gusi o ai hoku matahe ku keisi i. Ho eik mo ka inga ko whare aki ki o angkolo hen ko sa. O kei lau tohi whao atu koe taim Krismasi koe ki niu tō ua. Oho ware pe ko pā whakaulu mai loto wao. Kau kona koe niu tō ua. Kau tānoa ne fitu ngofulu. Taimia ko ia hange kona ia hafu me alai. Ilo e pa whakaulu mai kau kona ia he wao he. Hua te whine mātua whewhine whakaapa ia he matawao ko nana toke wao. He tai whakaapa e asimba e mātua tangata ia he. Mātua kona o maukolo. Manata ki tupako ke sio ko ngota o kete. Ko folau. Mo teki. Amerika, si malolo e tau ke te tahai tonga. Ko teki vai nuku ke Amerika. Teki vai nuku ko fufua ngahi tamai whae. Lahe whae a teki vai nuku i soreiki he whae koe ako. Mo tolgong mo ilo teki vai nuku koe. Teki vai nuku koe i soreiki. Lahi ne whae he whae. Taimi ko e ksio he whaafuhu ko e mātua. Hanga e teki o tuki e kau hia loi holo koe ni tō wata im koe. Kana isi a teki. Ngahi fu ko nā ko he fitu ngofulu tupu. Ko nā hopi fe unga pe mo e taimi ko ia. Ako e ko sira e polis whakakolo mo whaha mo ngā ue. Ofisa kolo. Mo ilo ko uongo i lahi. Mo ilo ko iloa niu tō ua i tonga he ako.
kawa ni utoa he ki kolo ako rereita i tonga whakakatoa whakatatau ke statistika ngā ue whakapure anga tokolahita kakahake mo ki kolo gwen ko a wha na koe mea ko kuongo toi rekota ni ko toa he ngai bōpula lahe poto lahe ngai bōpula whinga ia ke tau oa ai pe mea ta ai e lotu ai moe ako tuku atua e mea ko ia ko ia ai koe koe tanoa koe niko tanoa ako he situation niko o niu toa moa wha ka utonu ke ako katoa e tau nofo whakakolo i tonga ako katoa e nofo whakakolo i tonga ko tui whiunga i tanoa ki niu toa moa wha pa ko kore ati ko kainga niu toa whamalo at ke whae koe nie live lelei na ke whai pea kou ilo pe koe whae koe nie ku tū kau he family tū koe ne asi hake pe ne quote ai resi rumu he ne mea he ne live ko pepen koe fine motu ain he tau family tū kune ngau ake resi rumu koe resi rumu koe family tū pe kune ngau ake ai ngahi temi ko ia Pako o whalaha ke tu whiwhine ko ia, o whalaha tu mai seti, whakatonu e mo uio, whai kore whakamore more, whiwhia he mama e whiwhine, koe ke to e o ritari eiti, pia tari e nunu ai aho me mea ku hoko. Uia e ola e mea koe kona, tari ola e kona. Te tau whakaosi e aho ni ke utala noa, udoksio ane nai he vitio, ai whakaeke a se tita pia moe paremia, tama paremia. Ulua ki pe ko whamalo lahi hen ke tama paremia. Ke hawa kawa meiriku e ne tari e whakawhi a se tita ke nau poro kalama. Ulua ki pe ke whakamahino kui kai ke aha a wahe e tau ngāue. Pia koe processi eni ai unu ki mua. Ko hanga ia o whakaanga i e pehe. Nai osi koe polokalama koe a se tita koe pia moe paremia. Pia hu mai rewa e ne kau hari koe a se tita fine mātu au ko ana mo hai koe ni. Fine mātu, oe ke ulo kata hingoi fine mātu. Kako ana beni na ne pehe. Nai fiu kore ato e paremia ko osi. Ko hinga ka pohiwa tu e ne toa ke nau polokalama kai ki haka to ka asi au sai. Kau talanoa e fui situation ni. E whai ngofua fe ki hataha o ku moutasa tā palasia pe he mo meniti kotoa pe mo hoa e wawha he aho kotoa pe 24/7 ri ki lalo akahi malaki e whai ngofua fe o mo kore atu ke hau hange koe lau kala ngawariku koe na akiu koe me he mo e hakane pia mo vira mia whiaki koe he whare area pe he maa vira mia whiaki toke nā waka meriku e misako ko hea mea ku ke toi holo mui ai ka ke hau hanga tonu pe tari ne whae mine e langawariku ko mahao meti ari lahi ange mate ia he taimi ku holo mui ai he taimi ku hau ai ki mua pe tangi rewa e lange mea koe niki a ria mea whiaki e lava fe ke uto e tuki atu lolotonga ko ia o ku ke tuki pe pia ke toe kore whakamore he taim tatau. Tuki pe kore whakamore. Pa te uto e tuki fe atu lo tonga ke tuki pe mo kore whakamore he taim tatau. Mea ia na e hoko. Mou tā palasia pe tangata e ki paremia koe uhi koe fo i pitanes. Apo hiwa tu e non. Koe uhi koe mou fo i ped lusa koe he mamahe koe a pohiwa tu ene toa mo vuna mo vatau pea mo ako sita mo foi mamahe koe ia 24/7 mo kore atu ke hao polo kalama ka mo akape mo kore atu e lava fe ke hoko foi polo kalama koe ia como pe hao ke tau polo kalama ka atu ngā peho mo va e mboa nguto pohiwa tu ene toa ere a fe mai ke hao pea loto rei mai o ku mou akape me pongi suka pong ha koe hiwa koe suka pongi suka ho ata suka ki he to ai la a ko mou tau pikia
Pohiva tu ene toa be, pong hoa tae fiafi. Mo kore at ke hau mo polo kalama ka mo kape i he Facebooka, lau i hake he kaniwa, hiki haki he kere a. Ai ho mo atamai ke to e ki wha ataangi, mo mamangi. Mo hau mo tolu he ahoni o kompea, ai polo kalama mo o langi, mo tokita, mo huakawa meiriku, pare mia, o ai o tuku hifo akia, al pohiva tu ene toa. Nakage mo o hofe mo to minista ako he tau e ua ko osi. Ko hi he nakage mo lava mo to lo kumi hafo i ila he ne ngā ue ko minista ako. Ika ko ia. Nakage mo lava tuku hifo minista ako ko e whana fotu e ne ngā ue he tau e ua ko ina to ko osi. Ai ke lo sikai atamai. Ospa mo polo kalama he ahonu tamai. Oh, fia ba fa ma fan a hawe pare mia a huaka meiriku ke tau polo kalama na fiu he feinga ke ki he pare mia ko en ka pohiva tu ene toa ka taki na toki osi ho mo mava e ua o more pure angami he patoa ko uhi ko alu ko a pohiva tu ene toa pe a mo ka pe me pongi he foi tau e ua ke pong hoa ta fia pong hoa ta pe lava fe ke fi hawa pohiva o mo aka pe hono mo no ngutu ho wa wa fa mo koreat ke ha mo polo kalama ki ai me he uto pe talanoa ke fe unga mo taimi mo mama ko aua kompea pe he i mo whaka ofa asimaha mo atamai ai mo dale mai no sai ko fia koe i polo kalama koe o ahoni homo polo kalama koe pe mo pala mia fia lahi koe hanga he pare mia o omi ai whainga maari ke whakaha nai ai ene ki irea na ne mea aki he ena henela neongo e tau tui kehe pegu tau tui kehe ka aku fie ma upe ke tau talanoa koe foi mea ia koe ni patoa foi mea ia koe ni na e fuoloa pe e ku talanoa aku ki ai kehe pe e tau tui tau feohi whakataha pe tau whaikawa whakataha pe tau talanoa kehe pe tui whakapolitikare fe ma upe ke tau feohi fe ma upe ke tau talanoa motolu e na e kehe motolu ia na muloto moto ke mimio e uto kotoa pepe a tunu e uto kotoa pe ke ha ke tuia tu kia moutolu pe a kau whakataha mo moutolu mo teke ho mo ngahi a senita sai whakamahino ange heni ulua mea e ua ko whatonga he interview ko ni ulua ki ai mamange asia o si betol uluaki whaka asia mamange asia o si i he ki whakotu utu ukoni ai patoa kohono ua toi haange mata a mama asia o si e ne hanga o laike ki whangi i whehu i koe asetita kohono tolu o ku hae ai ulunganga whaka a ki mui asi ausi ulunganga whaka a ki mui asi ausi mamai asi ausi uluaki mamai asi ausi ene tari ke alu polo kalama pe amoe patoa pe ana e os expect pe asi ausi ai ngahi vehu i patoa he kui oku ko faya ko fuhu ko mea ko faya ko fuhu ku fai ko ne sio i maupe ai tama e fuhu mo ene tama fuhu mo ene si pinga fuhu pe na o mai rewa ki malae o teu rewa ngahi to o nga fuhu ke tari aki ai tama fuhu koe ta koe rewa koe whakailonga e whaya ko fuhu poto o koe rewa koe tam whaya ko fuhu ia foi staila peta koe tau atu to tau ere ulupe me takai ulake takai ulu
Koe whai ngō fua hono tūki e tamaia ko ia. Koe whai ngō fua hono teu hono tamate e tamako ia. He kui kai toi lava ia o holo mui pia koe ke toi lava ia tō ke tawha aki. Koe foi takaipe. Koe whai ngō fua ato hono sete whangi tau here hono tūki. O tangata koe foi tekniki pētaha. Ilo e tangata poto koe fuhu. O hau ia stati e tangata kotoa pe e fuhu mo ia. Tangata kotoa pe e fuhu mo ia. O kune stati rewa o ririu e ne sipi ngā ke whaunga e tama koe te na whetaulaki ke whai ako no tante. Ilo e te whetaulako e moe patoa. It's a one-way trick boxer. Fo i staila fuhu pe e ta. Kai te aha fo i staila fuhu. Koe fo i staila fuhu pe koe. Lao pe o no. Moe ngahi. Hagan. Visone koe ni unau whangawe aki. Koe whai ngofu ato no teu i. Pia koe mea koe na ilo ai koe ai māmange ai tangata iki pare mia hua kawa meiriku. Koe uhi koe ne alua, koe ne mea atu ana koe ke na whataha. Ko o sisio atu pe ia o. Hange koe lau koe a futa. Lau koe a futa helu. Kaimi koe na e. Ai e ki tamana e whi. Alu aki holo pe. Alu kene angoro. Hau me moe fu poini me ai. Whawe waki a ka futa. Alu na futa. Ai koe tari a futa. Alu ya whawe waki a kene angolo. Tari mai angolo. Whawe waki a futa. Koe aho koe nei. Mea whalolo maa koe tange futa. O se kalasi ke ki tama. Tari mange. Tari ati ki tama tange rewa e futa ke ki tama. O ku ke ilo e ku whanau wako kotoa pe. O ko usio atu pe he la e o au ke mui ulu. Koe weekend e ua ho hao moe mea o ki i hoko hoka mai ka te au. O kos mahino ka aho tuunga whakata mai, o kai koe mea ia a au. Koe mea ia e taha kehe ku ke alo o mai o hao hoko hoka mai ka. He fu maulunga mea ia koe ia i ho tuunga ata mai koe au. Tangerewa e. E futa koe mea hai. Tangerewa ki tama. Hei ku angkolo pe ku ne whaalu ki ai ho. Tangerewa e futa ke ki tama. Ko alu pe koe ni, o te ke toi alu ko ave mea a aku pe te ke hao mo ene mea. Koe uhi ngāi. Ka pau e hoko atu ho o fe ave aki mea. I ho mawaha a. Koe mea koe e hoko, te masai be maua. Kai uraki mau ho atamai o. E uraki mau ho atamai o. Ka masai be maua. Kai toi ke he mo foi interview koe. Hange foi interview ia koe ni a mea atu au ka meiriku ka se dika koe sio a futa ke ene kau ako. O si sio atu pe ia tokai maananga atu ai ngataanga o si lava beke ne pritiki e ia ngahi fehu i koe e o mai. O si lava bea sio atu ilo. O si sio atu pe a ilo i koe hae palani ngā ue. O si sio atu pe Wasi mea i behe pare mia ai fehi a koe ia lavu o si mea i behe nau fehi a pohi watu ene toa fehi a he tanu hala. O si ilo behe pare mia ia ngai fehu i o mai. Hange koe si o ata futa koe ke fui ata mai koe ni ki kau wako. Ilo mea koe nau ilo ai koe ko si ilo behe ia he o si mea i behe tangata i pare mia ia ai mea koe teu mai. Mahino mata a ai he taimina ne tari ai ngahi fehui. Mata a ai he taimi koe na e tari ai koe ngahi fehui. Moe whanki i mari ai tangata iki pare mia he ngahi fehui koe ni. He nga ne osi expect pe e ia. Koe mea ne utoe whakaori. E utoe maria nge whakamanifi a koe taine interview. Toi ki ai ene pa ki whakamanifi mo ki fierere. Ai ki fierere. O koe ke whaha whi au fierere i interview. I longa au pito ia he ngahi tari. Moe tari. Mama au pito. Ke ngai fehu i,
So ke eke koe ki ai koe. Whekau aki moe to utupu, whekau aki moe ako. So ke taha ene ngahi tari maari e. Sere ke tahi tari maari e ni nai whai e si ausi. Nai whehui whekau aki mo labu labu. Whehui nai whai whekau aki mo labu labu. Tange si ausi. O ku malawa pe foki ia ke alu pe tamai o ngai popula ke lere pe anga e kautaha ia. Aia koe foi whakamatala koe asia o si ke whakamahino ka se tita. Koe company mo individual pese ni koe ke na wesia na ua. Ko no resi sita koe o e pisinisi o kusino mawahe pisinisi me sino e kau whakarere pisinisi. Business is a totally different person here. Kamo ua pepa whaihala CEO ko ia peha, tūre CEO ko ia. Alo CEO ko ia, ngai popula. O ku kei tūpe structure ia mea, mai CEO fo ou hoko atu pe kautaha ia. Ka koe mea koe na unga koe na e lau. Na si mea atu pe tangata ikpare mia ia, kune o sisio atu pe ia ilo ai whehui e o mai. Pea ilo atu pe e ia e tono no whakavesta polo. Na eki, rea nai whai he pare mia, he na whehui tange pare mia. O ku ia e mea he ngau e whakapure anga, koe whaka apa i he pure anga kamata, ai pure anga kuohiri. Kuia e nau ngahi ngau e ku whai, pea whaka apa e he pure anga lolotonga, ai pure anga kuohiri me nau whotutu ngau. Kau tate whi mea koe ni. Ngata pehe pure anga pohiwa tuene toana o minista ako ai pare mea e ahoni. Hala nau whaka apa e pure anga koe na e toki osi. Koe nau mai nau toluia o veuki. Kai langa fo o e fo nuame e pure anga koe ko osi. Koe ni tala noa e pare mea ia koe ni. O kuiai e mea koe whaka apa ai pure anga koe lolotonga. Ke whakotu ngā ue ai pure anga kua osi. Pure anga kua osi. Sai. Kau talatu e whakailonga o e hampolo koe ai ngahi tari whehu i koe na e whai he paremia. Kono whailonga e. O si mahino ia ki he paremia. O si mahino obido e ki he paremia ke se aus. Ai ke pesiti e ne minista paanga. Amoyaki. O si ilo e ke pesiti e minista paanga koe whakatawhenga paanga ia tokoni mei muri ia ku hau he minista paanga koe ni. O ku toi lahi ange matawai he area pakapaanga he tafe i he minista paanga koe ni. Kau kui kai ke ne hanga ia kai mumua hao tuwaki koe hui koe toki kamata penia. Ako si ilo e siao sia ai ngahi mea o kulava ke mafeia he ne minista paanga koe ni. Na ngawe ke ADB, ke Asian Development Bank, ngawe ke World Bank, pangkea mamani. A minista paanga koe ni. Na te kai ke ngawe te italawe mawe ke ongo ua koe. Kapau na mufatonga e talanoa ai minista paanga koe ni ke e mea. Na ia e paanga ia na os entaitolo e fonua ia ki ai whenua moe te au 5 miliona. Talu me he tahiwa fitungo fulu tupu. Te kai ke whai ha project i peke ha kreimi he pure anga ia pia mea. Well pengi mo ADP. Kamata ia minista paanga koe ni. Ko ia nane hanga o mai o ilo. Ai fu i matapaa he paanga koe ni. O kumalawa i ke kreimi whakafoki katoa ma e tonga u paanga katoa koe ni ki tonga. Ke development e fono. Kai ke hawa a paremia ia o kai mumua talang. Te mauranga e fonua mea. Hau bea a ki mui pe. Ko me ena ne tali rei katoa e uwehu i goa se tita. Ai at ke tanhala i o ka te nausio pe. Ke tunga whakapaanga. Ai atu e ngahi langa whare lalanga. Whakaamu hoka se tita ia moe patoa ke sut tauni he paremia koe ni paremia ko osi. Wena unga ko osi. Ko mena e tō mai ai mea ai paremia pe he mai. Ue ai mea koe whakaapa i e pure anga koe ni e whakotutu ngā ue pure anga ko osi. Ko ende mausio ke ngai tunga whakapaanga.
He nā nau ngā ue mai he tau he ngupureanga koe ni ko o si mo ngahi hoa ngā ue. Koe ngahi hoa ngā ue. Wakahiwa, hangangeo ki I kouti maha mea e ua ta e mahino e malanga kau tāri atu. Wakahiwa, ki hu mai o maha kui mea e ua kui pehe mai malanga ta e mahino. Mea koe kou tala noa atu koe mea mahino au pito. Ako wha malo atu wakahiwa ho ki hu mai, ka ki hangau ki mono I maha fui mea ki loto ki he koe pehe ta e mahino malanga kau hanga veteki whakatu unga u atu pe e toe sai ho ata mai he osi veteki atu. Ko mea ku whailonga ai urunganga hampolo e pare mea koe ni. O koe ke hau ia kai la te mau ai e, tai mau ai e. Ka ku ne ostala mai e ia. Ostala mai e ia. Te mau ngau, si o ke tunga whapanga. Ka ku ne osi ilo e he pare mea ia a ke pesiti o ene kau minista. Osi ilo he pare mea ia a ke pesiti ene kau minista. Koe pureanga koe ni, pureanga longa whonua ene ta. Sa, tau talanoa, hange koe nau o hake ki ai ki tanuhala, Sai, tau tanoa ke tanuhala. Hange ku nau fia koe pehe se au se whingai ke wahe tatau. Koe whingai de wahe tatau ho eiku me kainga. He ku kai ke toi aha kau inda fihi ia I loto I wharearea. Kai ke tā kau inda fihi ia I loto I wharearea. Koe wharearea koe na toko si pe mai. Mou hiki hake. O ku loto ke tanu ho mou hala. Hiki hake foi toko hiwa ia. Kai ke loto na toko ke tanu ho nau hala. E patseti. Hiki foi toko hiwa. Ko mea koe whaitoko hiwa koe ke tanu he rau hala na. Ko tāka moutou, e wharearea koe ni pe mai. Mou hiki hake ke tanu he hala. E hiki ko toe e tanu he hala he unau tauataina, toko tāwhae koe tauataina ia. E wahe tatau ia ke tanu katoa e uwahenga he nai whiri mai he ngai wahenga ia. E kakai ke nao maa loto ke ha. E tanu o nau hala. Ko mea koe pe pare mia. E wahe tatau ke ngai wahenga. Mo nau tolu koe ke kau he kabineti. Koe wahe tau ia. Koe hui kuha. Kai ke toi, all the in the fihi people are out. Au ngai tau whakamama he wike ke aho. Koe hui ngai pehe pare mea wahe tatau. He taha e toi aha tahi e loto e toi ha. E toi o maa whai loto. Kapneti na koe wharerea na toko sina ha. Mei wahe ua. Ai ta e loto ke tanu e hala. Ta koe mea e hoko. Koe kai ke hiki nima. Ko mo tole tok tan fa mui. Kai ko bia le fogi ni ta e hiki ni makotoa ia. Pa ko ba ke vai ta tau ke tanu kotoa ko hi. He ku hiki ni makotoa. I kai ko ia. Hiwa mai pe ko haki me e ua pe ko ke mahino. Ka hanga vete ki fakatu nga ua tu. Kono kompea o fema ke tau analyze o ke tau sio tau ataina ke me ko ia. He koe mea koe na nau tala noa ki ai. Whawhiawhia tō mea mai pare mea. Koe e whingai pe ki iwi whakapaanga. I loi koe ki mui pe tangata i pare mea ai. He koe ki pe mai kua hasirini. Sena e ke ato mea. Hai koe, sia tita. Kei tō hasirini he repa. He kunau tuku aki he patoa koe o se sirini he repa. Pe mai pare mea. O kei tō e pe sirini he repa. Ko whakaamu koe a se tita, ai mane ki imahu. Whakaamu ke pihang koe ke toi toi se ni te repa. Pe mai pare mea. Kei toi pe sirin he repa. He koe mea eo ku awe he patoa koe ke toi a sirin he repa. Loi. Museo ke maari. O ku talai e na tula whaka a ki mui koe tangata i pare mea. Kei ke hau ia o pore pehe, mo pehe, Na koe mea koe ko maari ia he tai mwena e whoki mai o ka nau tolu.
ke na uo mai ko ai ke intafihi ko e ume ai kai ko hinga na tare pare mia tanu hala mai vai tata he ko o si kitu ai patoa ko na to na tai loto ko fuka kai loto le le ka to ke fai ngau pa ko pau ke fai ngau e ia ke vahe tatau he ku kakai ko ni loto ko fuka kai loto tatau mo loto le re musi ke mari te tau te we i fe ai fu fare area na tau hanga nga we ke lako e kau tamata e loto ki tua kai toko lahe kau tau atai na se mari kai ko no ho bel si o he nau feto aki ko ni ai kumi ko haki me ake tuku hifo ake pure anga ko osi ko foi pure anga ko na toki osi it's a transition government ko ia na le transition me he palaku ai patoa me he toko tahafa ai patoa he fare area ke a umai ke he wa fe wa ta we fa foi transition ko foi ta we ua ko na hu mai foi ha ta we fa foi transition ni ko ya aloha ke kau atai na toko tahafa fetonge tahafa ai patoa e fili ko e o e wa fe tahafito we patoa es a champion he o se fili wa fe tahafito foi transition ni be me foi ta we wa fuli ala ko toko tahafa ai tawatai ya kau tue tau to hina kau wasi hoa kau wasi hoa he tau fili ako me u whakakoloa e tau ngawe koe ukwhai u whamalo lahi ke tata i paremia whamalo lahi e ngahi tari whehui ange koe kulau tari whehui mama ho hao ke mo ngawe whakataha ke mahino ai ngawe whakataha ua ku ke osi ilo pe koe ho mama e tu unga o ku ia i ngahi whehui tolu o ku ilonga ho na dula whaka a ki mui o koe ke hau ko ia o hau o afungi pe te ke hau pore pure anga a ke talanoa whaka a ki mui pe koe uhi koe kaweinga mo e tau mua mo whaka apa ke pure anga ko osi mo e nau palani ngā ue eloi o usio aku ia he hala whanonga koe ne pure anga fo ou weni pure anga fo ou weni kai ge na fu kehe na ua mo pure anga na e toko osi te nau keif ngā ue whakataha pe mo e palani ngā ue ne pure anga ko osi foi transition government pe foi tau e ua koe o nau hoko atu he koe toko lahi ai kau tama pe i loto he koe pare mia toko ni pare mia na nau pure anga pe pure anga na e toko osi pure anga pe pure anga na e toko osi ai pare mia mo e toko ni pare mia na malu pe he kei seniare ai pare mia na e toko osi na ngā ue pe Minister lao na iai pe tau tau lau kolo ai na wako pe he ngai hala fononga ko ia pa musio ke mea mari pare mia e tolu he loto fare area ko ini pare mia e tolu he loto fare area ko ini tu i waka no pohiwa tu ene toa pe amo shaso varen ex pare mia e ua pare mia ta pare mia tolu ai koe fare area eni toko lahi taha e kau toke taha filosefa toko lahi kau toke taha filosefa fare area eni na e lotu i bea au kai fare area eni na e tō folofola tu i ge whiri whakapoto poto ahon po ia e pure anga me fare area ko ia ko tau whatongia e tau tapa ki langi hange koe ka veinga e tau lotu tau tamakilangi soni la tu o kui fare area pe a pare mia malolo so ke ngahi rea go ku mo fai o ku tala e loto go ku mo iai
Mo ilo e rea ko mo pu aki. Ko rea ia ku tu wa holoto. Me ku ke rea ka rea ko ia. Foi rea ko na ke to pu aki son ko fe tu ia tu wa holoto. Fe tu ko na ke rea ma ko to. U fa malo atu. Mo no fo ia mai tau polo kalama. Ko tau le atu ne tau polo kalama me tau angi ai. Tau sio whaka aho ke me ai aho. O whalahe atu a maudoro. O whalahe atu a maudoro whai tau pekina mo toi o tua. Lava e tau hoa taha ke aho ni. Pe tau whaka osi. O tua mafi mau whaka malo atu. Na mau kamata ke loto. Mau whaka osi a ke loto. Pure anga koe ne aho ni. Nai whai hono lotu a hau whekina. Whawhita e tai lotu a langina. Nai whai hono au kai he kau taki lotu ngai siasi. Koe ni ko mo mata tau wheiwa. Ka mata ke mau sio. Ki whinangalo e awhiona. Whai tāpue ki nā nge tamai ho paremia. Ko whawhita i ke o tua e ne tāri. Ka e to e uwhi hono eke ki ai pe ku karistiane. Pia tāri e paremia iyo o karistiane. O hiu ku whawhalala. Ia te koe ne ngahi whotuutuu. E whakaola mai pia meilangina. Tāpue ki nā nge. Hae tangata i paremia. Leo ngoi ne kei tamasi i e o tua. A koe whiri tangata e a Fiona. O kui kai ke lau he tau. O lau he loto. Whai tāpue ki nā ngau paremia. O eki minister. Papane kabineti. Si kau whare area kotoa pe. Tangata i paremia malolo. O ngo tangata i paremia malolo. Hau o tonga o tua no na ngalo. Whakatoka. Nga mei olunga mea kotoa pe ke ne tafe mai. O hange ko e hahau he amoni pe hange ko e tafe lolo he ulu mo e halakawa o e loni mai ko e mau whilau he ahoni si lu sia ki te au hokono ta uono noa vai ta pekina o kaunanga o hanga hi maka mai re lahi pa me mu a ko e uhi ko e ngafa fatongia o fai ki famili sia sipa mo e whanua o kaunanga e o tua. Tamai ko mea koe kia o e maulo tu, whakaulo te ao a fio. Whainua ki mautolo o vaiola. Whawhanga ki mautolo o mamo ui. Whakau atua e lotu a vai vai, pia koe kerese mau eiko si sukalaisi. O whae o tua koe tamai. Whio hea lau maare ma oni oni. E nofo ia te mautolo o na hiki. A whai pio ta ngata. Amen. O whalahe ka mautolo. Whai tāpu kina ki mautolo e he o tua. E tau ngā ue ku whai. Rewe rewa e malanga. Kau tatau atu.